Hambai. Tini 27 January 2025. Tini no Paithat Tripura Idol Season 2 ni audition last date. Gai tini kebama resapna ni bisingo. Jeng koyakjono sain harga kala round ni bagai. Borni mung tabuk kaisa ke saklainai. Pas serial number pun sana. 181 Guniram Tripura, 182 Pulkumari Deburma, 184 Osmika Deburma, 188 Rosmi Deburma, 201 Tang Kecang Tripura, Tong Kecang Tripura, 208 Chunuram Tripura, 210 Jackson Deburma, 211 Scenery Deburma, 215 Perojit Riang, 216 Kornorani Tripura, 217 Rohim Deburma, 219 Biswajit Deburma, 220 Prasunjit Deburma, 222 Rimi Deburma, 223 Ananta Jomatia, 229 Joel Deburma, 235 Vidyamoni Molsom, 238 Rebecca Tripura, 239 Bumul Jomatia, 243 Labya Jamatia, Libya Jamatia, 245 Subhas Deburma, 255 Diksha Deburma, 257 Rian Deburma, 133 Aitor Deburma. Borokungka Dini Oro Jungji Koroktam Jazz Jung decide Kai Borno Gala round Bagai select Kajak. Total khorok boso tini na amse 24 ke total je 5 din chol jong mane kojana total kaka je mago nargmanta 74 ge kala round og boforong nai kuno declare Kala round og boforong nai borok announce khai na borok alada babe press me khai abo backdrop saklai dijaga abo kisa mana singsinai ini je select na no khaka ham lamsugo galaround bagai norok nogo thang practice kaban khlai di sikan tabu ke sana ka pesa